akoye kama and wasan ababio hey mekoya maba na CJ asesa masesa o mensesa sa anopa na me chichi so atese aha mensesa sa kamia ka so akoye sound housing say ene yati na birthday idie na chese be grofo di mu yati na babia obi ya so asenya mi ayo 05 ne mama onim se ne mama di Opokua sa ayi wa fi ankasa kwa Opokua for hopa o tina maka chense wo hia me a ene na Opokua no yo mu sonko yo mu ahodo eguma ahodo enkasa enti ya Opokua Augustina ya Opokua nyamenyo okese pawate na onhyira na onto kodamu mayen 106.3 years nim kwatentin ya yesterday ma yetina na CJ ahomachi ya shasie usi ebokoko bodo so na nim say nura say public accounts committee Honorable Joseph Boahin edu copy ho enya de ketwa eni ohwe amane ohena ponsa de baye na committee member ba ko chese adwuma na wo ye no say wontumi nye emmo man no fa so se koko beans ne koko no dodo na ye pe afi we target e be say 800,000 tons ensunsusue no ne se de nim defo ne kan chese ahwempo asije 500 tons ni 1000 tons ni nya na enyame na aboa yempo na kan pese 800,000 na eno na ekwa na ba committee member ba ko chese nkebe ya adwuma no kon resign aso wo so oni enka enra de public accounts committee de dwumadie enka ya butu Obia 2020-2021 cocoa season. Ghana yetimi 1,047,000 metric tons. Na enei eswatia ba 600,000 tons. Yes. A few crop projection they just say we are looking at 500,000. Yes, 800,000 a target no and shadow man. It's no me say ba ko kasa ne nkabe ya on resign. Eni be shadow mkuma ne dom kese anamusifo committee ne so na se woni tije wo kai se dom kuma ne fam so ekoba se wo mo ye sesan wo leadership no eno so ye tete die si ye ma amrahye bedwafo ni bi ba bonte be che se wo mpene sa gina ye na party na sie no so eno achi so do ko atifido mantemu a ba bia ira haru na Idris mo woni ade bi mo so ba bonte e be kat sa sesan no ma party no to betum krase wo mo fan reverse decision no mateki no it is leadership no na nkasa ne sakraye bi e ba honom no a ya na asem wo ho ya na ebi mu ntia ase na no wutie yewra jo se wusu a wo se party no na se mra se bedwafie standing no desne wo hyehyɛ no wo mo make sure say eye kokoso no na be determine akandifo a ebe wo hono enti party ni timi na bonten enye sakrae no ena mo de esi ye wodom kuma ne fa hono nti no ye de ne bedi ache ni ahwese de ko ne no ahwese de ne radio wise e kasa ni breso na wutumu se chese abufu wo ba bi ni bre wo ba bi na ni braba santwe ni ba ku bisa sa denti na leadership na nkasa ama address ni central farm kasa e wo sa asem o chese form ho ensem form ho nti mo na wo so kasa ya te ye hwese de be ko na to join us so bo modern pinche area say mensa boss no bisa say esakrai no was it they should go ahead na just ensem bebre na wo chire ye be hwebo hon mo dia ma pepepe na seye medo ko da bokrata ni mu ana me ye hyase e wo daily guide na ahadie you know dom kase wo mrase bedwafie na enkomo sije de ne sesie ma wi no eno ho asem da ha kandifo na e wodom kase fo ma beto dwa sensa kraye ba listen beto abonte no na da wokrata dia ba yedi mu koba ma bebre no a na attorney general sije asem woyi bebre no amegye so bia ni de eche opese ohunu ba bia kosim wo be kai sa amesole abrantie yi nipa bonefo ebonitu okuno na one tiger IPI na yedwuma omode ehyehyemu ba ye sabre kwa no nye eisa giefe ensensem yi a omo ekofa ba ye nam so kra ma ye rekwase nya ntachi kra yi wode kope ba bitina ye mu sensem ba ye no na wo wura yi chese nipa bonfo kobonitu ekuno na ehyehyemu no mu ni ade na Ghana fo bi sa na kosi sen ena na ba ne sign na nipa di sa wu no positive ate no na attorney general koyi nsema no e wo mrase bedwafie ena wo che say enipa makomako mienu a omo no yeso mo ye key witnesses
adansefo a ese maninie minim ho bi minim de me hu ye ne ade no wo mo bo modern eche enipa 9 sa nipa 9 ya eche wo mu yi no eye Edward Gatson Kofi Goka Musa Idrisu dodo na friend Yapono Francis Osepoku dodo na friend 666 na Abdul Rashid Mizongo ono so omo friend Kakalika eti nipa nan ya attorney general chese police force aka wo mo no nipa mienu ya dansefo no nye omo use se wota ahwe abrofo movies ni action movies na sije BBC say na se wo hu ye ne eti be for na wo describe it. And ya senka meti he mi so ni tine mu odu kakra na hwene ye tia na ne ye nkrowa na ne achi nwi doso ni ti hu no enwi what enchen enwi ni nchen wonim se Ghana ha ne wonim de fu a wo so no etumi tie sa description na ye draw na ye draw bi na course wo no enti wo se ono kra no omko KNUSC ena ekokofa hono mo department a geomatic engineering ena omko fa animdefo ni free hod mo de baye ebe yes sketch no omo sketch de omo describe ni nyina wie ne de che omo say adansefo yi de mo cheche mo no omo ni ana sije no mo bo mo tin kosi an omo nie na nipa nan ye mabobo di ama na ye kofa omo say woman da omo miti sa description ya de no ya sa dansefo no ntumi identify say eya hwene nie eya sije nie eya yuwa nie eya kofi nie ne hu ye nti e ba no sa no na aja court tena so na omo ma omo bail na ye mo bail so omo fo mo hu kodi omo bail ya womo de boa posifo no ma ye ehwehwemu wo sa asem no ho etinye se posifo ni hu dwuma omo de hu dwuma bi pato ne je na krampo cheche say kane ayi penya no no eda post adwuma ko na no wono kra kire ne mane de docket baye ehye ba bi asem na koduru ni ade enti no wo mani gusu di asem na chi a hwehwemu ekoso enti amesuole asem na baye no attorney general ya no aso na ye minister for justice Godfred Yabo Adame enchemu a wode aba no da boka tena mamu details so saka mpacho na wakenkan edi amame na NDC Oko asante mantemu a Mansia South womo organize wo ma odi nsem bi koto dwa na da video so a sije di hu nkomo wo dwa so nsem mu a dia ma ho se no court aman bail na bail omo de man no 1 million Ghana cedis any bail de man omo chese Ashanti Regional Criminal Investigation Department CID fano ye Ghana Police Service okumase no na chese okokopie mu ho ma de wo so ehobia omo ka enti no eno so wanso ma training statement aye do mo be ye bia na omo ma no sabeli no eho asenie no ebeto aso pepepe na mamemfa nkwa kratafa etoso ensia na sije obeka ya efimpimie no ene aduonu no na 2020 na Godwin Kote posifo nsaka no sije wunim de oyeye wono aware o na se wosan wo mpena side chick bi na wo suspect say ne cousin ene ne side chick no ehyehe ho na tese be ma watodum na unity fie no asan budo wa abonten na ne se mema twi ninkunu ni nunkunu san baye ekofa screwdriver bi esije e de ko shen ne cousin yi ebuo etimya ediku no etino asemwe ekọ eba na omo chese si wo Jamestown ye ben salaga edwom honum na asemwe esiye etise se de akoba nyina ne se court ahye se Godwin enkonkoda afiase enfie no pore enum 5 years na chese eno so no eho asem a ewo ha ise no nti de wo film no eye Frederick ni Okosaki na fofia toata no dwereba ma wo film no na ne side chick no eye Victoria Saba ya ono so no omo chese enti okoku no to side chick ni dem sa na asem no kokoyeye enti ano so ho asem e wo ha se ya da bokrata ya bomu ama mpacho musaka no wakenkan bi e dia ma me pa na sije ma me nko eye Ghanaian Times mu na yen sha mane a eno so e dia ba omo chese wo sha 150,000 tons of cocoa sije smuggling yi eyade a edi Ghana nya edi Ghana cocoa bodu nya esansa wo sha wokọ Cote d'Ivoire
sadia akokwa akuafo edi sika na atadwo mate de no Ghana ha sei no ente saa na no yewra Joseph Wahin edu echese wo mugusu eye hyehyeye a Ghana ba bia yebo ne begina ne ade ne betumi akwakosia Cote d'Ivoire de se de be na wani nyina eto betwa wo se wo mu wo committee so a afi etwa mu no omobo modern ne voter region wo mo se krobo ho ma wo ma modin enipa bia na de kokoyi bi fa kuntina se ko wura ho de Cote d'Ivoire ni na emra so mu na adwuma bia wo se koko board eye no wo se omo ye ehwe se sa kokoyi a omo de ewura mu fa mfitire sebo kwan Cote d'Ivoire ekoton no eto ebetwa eno so eho asam da obokreta yi akan no pepepe e wo hase amede ama ho na anapai beyiwa no uwie pe ye frɛ fifi boafo na ye ne no atwetwe nkomo unim sɛ ye kasa soling shoot ya de ha kokodua eno so ate asimu a eno so ka ho bi na ma mo hwere na wo sɛ wo kenkan na yewra edu eche sɛ enye Ghana nko a enna nya sa challenge no wɔso Cote d'Ivoire so asaya de ekuwa ya sije ye ka ho asemi no wɔse we no eye El Nino disease Won yare a ebetisi Ghana ma ye kokko no bebre no ano eseye na wase Cote d'Ivoire so a ebiesi wo honom ama omo so do omarusu be 600 tons of cocoa 600,000 tons 600,000 tons of cocoa me da se nti no so no ne chese yade na ba ye no sa wo de smuggle ne to nti yade no so be sey adwuma no nti eno ye nchemu a yewra Wahin edu de aba eno so ewo Ghanaian Times anim ha na ameswelling so a yewra Attorney General esebo ese omo be hye ama pepepe ne fan ye adwuma na nipa bonefo di saboni emrane ni nadi no eno so ho asem eda ha na ensakraya bi a emma dom kase ne fan wo mrase bedwafie no eno so da ha no real search me sabonsu dom kase ba no dani ni foni eda asemi ho sije Ghanaian Times mu no na ye hwe daily graphic so ene de eba me fan wie enra wo se me bo wamane esa Zoom Lion Ghana Limited ene Graphic Communications Limited ka bo mu amana ba ye akansie e wo mantamantam ne ahwe mantama honidie ho sam wasro it when a graphic Zoom Lion clean campaign and no and Dr. Archibald ya lecha voter regional minister a launch jumadi na kama e wo ho a wo mo de ba behwe and then na meka sa poe man table for ye wazo ye mo yire mo ho na ye nye na nye kama na enye fe na edi title no sije wo anso fra poe man table ai we fra poe man table if you poe man table so na abusa me say fra man table and then honorable Archibald lecha ni kuni da we e ho na e da we e ho no enti sije ye say appointment ba betu framantem e bia ka santimantem for se share asantimantem ye be di ye huni ne sana ye pe enya kansi se ne be ya Ghana bete na Greater Accra wow meti Greater Accra de ba me free appointment enti sana ye no pepepe why